Pozdrav svima, vi slušate Kriminalno dobre priče. Ja sam Doda. A ja sam Ines. Imaš li Ines što god za dodat? Imam za dodat. Jučer je bila na Severininom koncertu. Puno sam sretna. Znači ovi što me prate, što prate mene, što me znaju i ovako. Znači, Seve, ok. Uspjela sam upecat sliku s njom, tako da sam baš sretna. I bio je koncert odličan. Tako da ako slušaš... Seve, ako slušaš, spomeni nas nekad negdje. Svi drugi slušaju. Tako je, osim toga šaljem jedan poseban pozdrav. Dodo, u tvoju državu. Samo ću to reći. A, u moju državu. U tvoju državu. Ne znam ja koja je moja više. U kojoj si sad trenutno. Znači, pozdrav u Srbiju. I koncert bio odličan. Eto. I koncert je bio odličan. Svaka čast. Ines, moja Bože, ja tražim slike, ja njih ne mogu sada naći. A znam da sam skinula ove slike. Ovo će biti odlična epizoda, ja već vidim. No. Da mi je u screenshots. Znam da sam skinula ove slike. Nema ih nigdje. Mi ćemo morati početi bez... slučaj nema slike, nema veze, ali to je super, onda ja ne moram opisivati. Ali trebaš mi, važno mi je. A Dodo moja, ma si se ti izgubila. Ja sam Bogom. Za sve koje ne znaju, Doda je 85. godište, pa nije ni čudo da sad je malo... Da, Doda je imala rođendan, to jest nisam ja imala, Olja je imala rođendan, pa je Olja imala malu maturu, pa je išla s izviđačima, pa ja ne znam više di sam ovaj tjedan. Ali Ines, morat ćeš ti stati, ja ne mogu naći sliku. Evo ga, našla sam. Našla sam. O, majke, šta da ti pošaljem sad? Prvo ću ti ovu. Ajde, čekam. Ovo možeš malo izrezati da ne slušaju ljudi dok ja slušam. Dok ja tražim sliku. Neću, Boga mi neka bude. Ok, možda. To je jedna slika samo, Dodo. Jednu sam ti za početak poslala jer okay. Sad kad opet moram naći druge. Ok. Noah Presgrove. Tako da. Noah bi ovdje bio kao da se slikao na maturalnoj svojoj. Dobro. Pa bi ja rekla nekih 18 godina. Dobro. Noah ima podužu smeđu kosicu. I Noah ima zelene oči, lijepe bijele zube. Naravno, što Ines vidi lijepe bijele zube. Znaš, treba u životu manifestirati neke stvari, onda ti se desi. Tako da... Mislim da zubi tako ne rade. Ne znam, mislim, nemam ja lijepe bijele zube, ali dobro. Nijesi me sad. Uglavnom, on je obučen u odijelo, crvena leptirmašna. Kaže Vanja, to je sa neke maturalne. Lip, dečko, lip. Kona slika za godišnjak, ja bih rekla. Kona slika za godišnjak, tako je. Sad sam ti poslala još dvije koje sam našla. Noah s roditeljima. Ovdje je baš bitno drugačije jer ima kratku kosu. Na onoj prvoj je imao dugu, pa malo mi treba dok skužim. Vjerojatno nešto trenira. Rekla bih košarku. Trenira, da. A mislim da svašta. Dobro. Svašta nešto. A treća slika je da je on sa sestrom Madison. Eto, isto trenira opet nešto, pa je na nekom terenu. Eto. Dobro, imam ja još slika. Imam dosta slika za ovaj slučaj. Našla sam sad disu, pa ću slati. Uglavnom, danas pričamo o Noji koji je rođen 14. svibnja, odnosno maja 2004. u Duncanu u Oklahomi. Roditelji su mu Victor Presgrove i Casey Elliot. Sad, oni su se u nekom trenutku razveli jer njegov tata ima novu ženu Taru. I sad ti tu meni nije jasno, jer sam negdje naišla da je nabrojano nešto puno braća i sestara, ali ja ti sad ne znam da li su mu to svi baš braća i sestre, ili budući da su se roditelji razveli pa tata ima novu, ne znam da li mama ima, pa su, znaš, nabrojali polubraću ili možda od te žene braću, mislim, znaš, djecu kao koji bi mu bili, evo ne znam, ali imati, znači, pazi ovo, Skylar, Dalen, DJ Stormy, Aaron, Peyton, Alana, Brayley, Madison, Walker. 10. Svaka čast. 10 ih je nabrojano u njegovoj osmrtnici, tako da tužno mi je da u osmrtnici isto su nabrojani bake i djedovi koji su ga nadživjeli, čak i prabaka i pradjed.
Joj. Da. Ja ne znam da li postoji gora bol od te, ja ću samo tu to reći. Eto. Strašno. On je maturirao tek nekoliko mjeseci prije svoje smrti, isto strašno. Znači, on je bio jako otvoren, druželjubiv, spontan, bio je kao country boy, jel? A i bio je malo ladies man, kao voljele su ga cure i to. Volio je biti vani, provoditi vrijeme vani, sve što ima sa vodom. Znači, volio je skate, volio je nogomet, sad ne znam da li je to američki nogomet, vjerojatno, hrvanje, sad cross country, to je vjerojatno neko trčanje ili nešto tako, i atletiku. Znači, za sve je bio i sad kad tu kažeš vidim na nekom terenu, ja ne znam šta je bilo, ali znači koji god sport valjda je on krenuo, njemu je to išlo. Ima je jako puno prijatelja, mislim i vidiš da je baš dijete i zgodno i lijepo i uspješno u svemu i baš se čini neki opušten koji sa svima može, jel? Ova priča koju ću sad ispričati se događa 2023. Znači prošle godine, kada on ima 19 godina, u rujnu, odnosno septembru, jel? Kasno ljeto, još se svima tulumari prije početka studija ili posla, jel? Kod njih je neki praznik, imali smo već neki slučaj, mislim da je dan rada, prvi ponedjeljak u rujnu, ovako nešto u Americi. Njegov najbolji prijatelj je Jack Newton, ali rekla sam, on ima hrpu prijatelja i taj vikend ti je zabava. Njihova prijateljica, sad ti šaljem ovako, njezinu sliku i sliku Jacka i Noe, jel? Evo jesam. Aha, slavljenica. Da, ona slavi rođendan, taj vikend. Da opišem? Pa možeš. Jel slika? Slika je. Slavljenica, a Dodo moja, možda bolje da sami vide. Mislim, ništa, stvarno, ok. Ženska onako... Šta bi rekla koji rođendan slavi? 25. 26. 22. Dobro. 22. Znači 22. rođendan slavi, ok, nisam puno fulala, ali je sva sređena, srihtana, napucana, što bi se reklo. Napucana. Znači prvo što bi mi palo na pamet je napucana. Ne znam što bio je ovaj pirs u nosu, ne znam zašto je to neko pustio da napravi, ali dobro. Sad 22 više niko nije pustio. Nego ne, nije problem pirs u nosu, problem je samo da ne stoji dobro. Aha. Tako. Ali dobro, ženska sređena, sjedi u autu nekom, ne vidim ništa, vidim manje više samo glavu. Napucana, što bi se rekla. Napucana. Zašto mi ne svi ponovi, kako je. Mislim ja to tako, a sad... Ispljuvatinju, ali dobro, ne razumio na tebe, nema veze. Nisam ne ispljuvala, stvarno, ne mislim to tako, nego znači ljudi kad tu riječ kažem na šta se misli, sređena, sva srihtana, brate. Druga slika, Noah i Jack, oni su pak negdje u nekoj kupaoni, ako se ne varam, goli, nemaju majice, mislim nisu goli skroz, nemaju majice, do pasa goli, i piju, vidi se tu da je tu fešta. Tu je fešta. Tu ti je Ines fešta od 4 dana. Nije to rođendan pa proslavimo ga u 2-3 sata. Ja sam mislila da to tako kao proslaviš rođendan. To mi siromasi, ali ova je bogata. Pa i tako i djeluje, da. Da, ona je iz bogate obitelji, oni imaju hrpu zemlje i ona ti na Snapchatu zove ljude da dođu. Sad na tom njezinom ogromnom posjedu su 3 kuće. Nimam taj Snapchat, samo ću reći. Da se skupljaju neke vatrice. To sam naučila, jer ja kad uzmem učiteljima, kad učenicima uzmem mobitele, onda oni meni kažu, ali samo da vatrice skupim. Aha. Tako da, toliko o meni i Snapchatu. Ne znam ja to. Uglavnom, ona preko Snapchata zove ljude. U jednoj od te 3 kuće je fešta 4 dana. I sad, posjet ti je udaljen od glavne ceste, do njega ti vodi neki kozemljani put i okolo su svuda polja. Dakle, neće oni nikome smetati 4 dana, jel? Tamo je fešta i ljudi, budući da je to taj cijeli vikend, i
oko 40 ljudi je došlo, ali mislim ljudi dolaze i odlaze cijeli vikend. Čak neko iz Teksasa su došli, neka ekipa. A oni ti cijelo vrijeme svi objavljuju te svoje pijane budalaštine po internetu, zato imam ovu sliku gdje su njih dvojica goli do pasa, jel? E sad, ima jedan video od subote na večer i tu su Nojini prijatelji, uključujući i Avery, znači slavljenicu, i oni ti svi pišu markerima po njegovom dupetu, kako bi drugdje rekla. Potpisuju se i gluposti pišu. E sad, u nekom trenutku te večeri, subote na večer, Noah se posvađao sa Jackom, jer se Jacku nije svidjelo kako se Noah nešto ščučurio i nešto šaputao s njegovom curom Carter. A Carter je Averyna sestra. A Avery je slavljenica. Ovdje će puno imena. Sad ide televisa prezenta, znaš. A ti si Ines od fešte, tako da... Ja ću zapamtiti vjerojatno ništa. Ali Jacka, imaš sliku, to mu je najbolji prijatelj, jer ima on tu curu Carter, a Noah se nešto... oni su pričali sad ovome... Znaš kako to kod nas kažu, pijano blago. Šta oni znaju, nijesu se posvađali, nijesu išta. Kasnije će Jack reći da je to bilo za njih skroz normalno, da bi se oni svađali oko cura 1 sekunde, a druge bi se zagrlili i plakali, govorili jedan drugome koliko se vole, koliko, znaš, mislim, pijano blago, ko što sam rekla. Znači, te večeri u subotu, Noah je otišao kući, istuširao se, ne zna se je li uspio oprati taj marker sa dupeta, jer je navodno bio vidljiv, i iduće noći je bilo vidljivo da je neko šarao po njemu, mladost ludost. Uglavnom, nedjelju na večer, on se vraća, jer ja sam ti rekla dolaze, ljudi odlaze, 4 dana se fešta, opet ide on, i sad je na videima samo u crnim kratkim hlačama, nema majicu, nema cipele, znači nastavlja se ludnica, svi su pripiti, ništa neobično. Jedino ja se ovog dijela ne sjećam da smo mi radili, možda dečki jesu, mi cure nismo, ja bi se tog sjećala. U jednom trenutku Noah traži da ga pljusnu, ošamare. Posebno inzistira da ga jedan prijatelj, koji se zove Brian Sweat, čušne. Ali ovaj neće, jer se boji da... Ja kad bi ga zašvistala, druže. Ali boji se da će mu Noah vratit, kužiš. Ne, ti mene pitaš da ja tebe maznem, ja ću te maznut. Ali kužiš, nema onda nas, ja tebe ne pitam da ti mene. I to se vidi na tom jednom videu. Kao, ajde, lupi me, kao ovaj neće, na kraju ga okrzne i zbriše. Znači, to se vidi na videu. Ne, ja ne znam koliko ljudi gledaju, ja nekad vidim na Instagramu i na TikToku. Ja imam te mreže, moderna sam. Nemaš Snapchat? A nemam, nikad ne reci nikad, možda. Ja vidim ono natjecanje kad jedni drugima šamare dijele. Pa on njega zapali, pa ovaj jadan padne daska jednih dole. Znači... Možda su i to radili, ja se ne sjećam da smo mi to radili. Ne, sigurno ne, u naše vrijeme to nije bilo. Možda dečki jesu, ali mi nismo. Ne, sjećam se ni da su oni, ne. Mi cure smo uvijek bile malo pametnije od njih. Da se ne naljute. Mi se nismo šamarale, mi samo podlo i podmuklo sve. Tako je, sve iza leđa, sve podlo. Sve iza leđa, tako je. A sve na draga... To su žene. Uglavnom, taj video, znači sa šamaranjem, odnosno ovaj ga je malo okrzno izbrisao, je objavljen u 1:42 i onda je bilo neko zatišje u objavama na otprilike 2 sata. Ali tu još u to negdje isto vrijeme, kad je ovaj video objavljen, dok su još vani, netko objavljuje i video ili sliku, nisam sigurna, ja imam samo sliku, s Noom u prvom planu, ali čak Noah se ni ne vidi, nego sam ti rekla u što je obučen. Vidi sada kako ću ti poslat sliku. Pogledaj u sliku sada. Znači, ova guzica tu ovdje, što vidiš, to je Noah. To je Noah, dobro, gol. A ovdje iza njega... Iza njega stoji netko ko drži pušku. Da. Neki mršavi dečko koji ima šiltericu, ako se ne varam. Dobro, ja vidim. Pa da, mislim, oni očito znaju ko je to tamo, ali mi je malo, mislim... Drži pušku. Na fešti, oni svi pijani, mislim, ja mogu samo reći Amerika, evo, ne znam. Nije mi baš ugodno, mislim, nije ona uperena u nikoga, da kažem, uperena je u pod, jel? Tako je, da. Meni samo nije ugodno da pijana mladost ima oružje, jel? Ja to ne volim, ali ne znam. Ni pijana starost.
Nema niko. Ni niko. Eto. Meni niko najdraže. Uglavnom, kasnije izbija još jedna svađa. Jedan majki optužuje Nou da mu je Noa sakrio mobitel. I sakrio mu je neka mu da mobitel. Ona govori, nemam pojma di ti je mobitel, nema ništa s tvojim mobitelom. Mislim, opet pijano blago, niš neobično. Sad, neko je rekao da su se oni svađali i majki je njemu ugurao prst u usta, znaš, ono ko udicu. Pa ga je Noa ugrizao. A pijano blago, to stvarno. Ali drugi neki kažu da se ništa takvo nije dogodilo, da uopće nije bilo fizičkog kontakta, nego sad su se oni tako prepirali da bi na kraju našli taj mobitel ispod jednog drugog prijatelja koji je spavao na kauču. I onda kad su našli mobitel su se pomirili, a nije mu Noa sakrio, šta ubriga za njegov mobitel. Sad je tu još jedan incident bio, znači i ne bilo ih 40 pijanih, 19, 20, 21, koliko već godišnjaka kužiš i, mislim, ne može da nema incidenata. Vesele se. Bio je incident s kvadom. Ja ne znam, jel se to je kod nas kvad, ne? Kvad, da, vozilo na 4 kotača. Da. Jedna od djevojaka, Stefani Milan, je u jednoj poruci nekome opisala taj incident i rekla je da je Noa vozio kvad i on se prevrnuo. Ali oni su njega vratili nazad i ništa mu nije bilo, ništa mu se nije dogodilo. Ali kad se to točno dogodilo, niko ne zna. Jer neki kažu oko ponoći, neki oko 3 ujutro, što je razlika od 3 sata. I sad bi mene zanimalo da li onaj video koji imamo sa čuškanjem, jel prije ili poslije nastao. A on je objavljen, rekli smo, u 20 do 2. Sad, da li je kvad bio prije ili poslije, ne znam. Jack kaže da je to njegov kvad, onaj njegov najbolji prijatelj, i da se to moralo dogoditi kasnije jer je on otišao spavati oko 1:50 zato što idućeg jutra treba ići s tatom na pecanje i morao se naspavati. Znači, ostaje on u kući spavati. Dobro, to je i kuća njegove cure, jel? A Noa je znao da Jack ima ključeve od kvada i on mu se ušunjao u sobu i uzeo mu ključeve. I nije se samo Noa vozao, svi su se vozali, ali svi kažu da je on upravljao kvadom kad se kvad prevrnuo i nije mu bilo ništa, samo se uprljao. Sad, tu se postavlja pitanje koliko je on bio pijan, zato što su ga nakon toga, on je pao, uprljao se, Carter, znači sestra od one Avery, jel? I Jasmine Milan, to je sestra od ove Stefani, njih dvije te cure su mu pomogle da se on otušira. Sad zamisli koliko je on morao onda biti pijan i voziti kvad takav, da su mu one morale pomoći, on se nije mogao sam ni otuširati. Bože mili. Da, poslije će Averyna i Carterina mama napisati na Fejsu da je čak i taj video tuširanja objavljen online, iako ga niko kasnije nije mogao naći. Neki kažu da su ga vidjeli tad, ali kažu da se na videu vidi da je Noa gotov, da se jedva drži, kao da je korak do padanja u nesvijest. Prepijan. I sad kad su ga otuširali, prijatelji kažu da je on obukao neke druge kratke hlače, bijele, i da nije imao gače, jer mislim pa nije ponio na zabavu gače, jel? A Jack je poslije rekao da su to bile onako one kratke hlače ko za hrvanje, jel? Ali su mu tako bile labave da su praktički padale s njega. Sad, znači rekla sam, on je pijan, čak možda i prepijan, ali otuširan, cure su mu pomogle i sad bi on malo legao. I hoće u Averyn krevet, ali ona mu ne da i kaže mu neka spava na podu. Navodno su se oni tu sad zakačili, ona je njemu spočitnula što se on nešto muvao s njezinom prijateljicom noć prije i sad ja ne znam je li ona ljubomorna ili je ljuta što se on nije javio, ne znam šta se sad dogodilo tu, ne znam o čemu se točno radi, ali tu se oni posvađaju i ona njemu ne da da on spava u njezinom krevetu, neka spava negdje drugdje, neka spava na podu. I njega to naljuti i on ode sa zabave, da dođe sebi, da se sabere, da ohladi glavu. Znači tu sad nije bilo neke velike svađe, barem tako kažu oni koji su bili na toj zabavi, a očito nije bila ni prva svađa kad sam ti rekla već koliko incidenata i svađa je bilo. Kasnije su tako i pisali u porukama da zapravo nikome nije jasno bilo što se on toliko naljutio i otišao.
Ali on se ne vraća. I sad je tu opet pitanje kad točno je on otišao sa zabave. Oni koji su bili tamo kažu između 3:15 i 3:30. Ali su isto rekli da je on imao tu naviku kad se napije i naljuti da samo ode. Da se malo smiri pa se vrati. I oni njega jesu išli tražiti, čak jer su znali da je pijan. Da je prije toga bio toliko pijan da se nije mogao samo tuširati. A sad je izašao van. Da. I oni ti njega počnu tražiti, čak su opet uzeli i kvad, probali ga naći, međutim ne mogu ga naći. I vrate se doma i uskoro se Jack budi i oni njemu kažu, jel, Noe nema. I on se našali da je Noa sigurno vidio svjetla kad su oni njega tražili, jel, i da im se sakrio iza Afrikancija i niko nije previše zabrinut. To je njima, mislim, znaš, ako im je to uobičajeno, ako on to inače radi, nije im to ništa. U 3:41 ona cura koja ga je pomogla tuširati, sam rekla Jasmine, ti objavljuje selfie na Snapchatu. Evo ti šaljem, mislim poslije će ju razapet zbog ovog selfija, ali opiši ga ti malo. Može. Aha, znači selfie šalje ona je na slici, dolje piše well Noah is missing. I ona dva neka smajlića što su zbunjeni, što im se vrte oči i usta. I to je 3:41 ujutro. Ali ona je nasmijana. Ona je nasmijana, da, na slici. I to će ju kasnije koštati, mislim, svi će je prozivati zbog toga. Da, jer ispada da je njoj kao drago, jel? Mislim. Kao da je smiješno da, to. Smiješno. Ali ako znaš kontekst da on to inače radi, da oni ništa sad ne sumnjaju, da se nešto loše desi. Onda to i nije toliko, jel? Da. Šta ja znam. Mislim, ona je rekla kasnije, njoj to tad jeste bilo smiješno jer je on to radio, uvijek se vratio, jel? Ali, znaš, ona sad isto polazimo od toga da, ko je mislio da se njemu stvarno nešto desilo? Pa ništa, da, niko. Sigurno ne bi ovo objavila da. U 5:53 ti se Jack javlja svom tati Calebu s kojim treba ići na pecanje. Rekli smo, šalja mu poruku da je krenuo i da neka mu tata ponese šešir jer se njegovom nešto dogodilo nakon što je on otišao spavati na fešti. I tata odgovori ok. Mislim, riječi to koji svaki tata. Okay. Naš ok, da. Ok, to je to. U isto to vrijeme, dakle u 5:53, sad je to već 4. rujna, vozač jednog kamiona vidi nešto sa strane autoceste. Sad, taj dio je dosta loše osvjetljen i pravo je čudo da je išta vidio, ali kontam da je on to mogao jer je on ipak povišen, jel, gore u kamionu. Uglavnom, on vidi tijelo, golo tijelo u fetalnom položaju. Oko glave mu je svuda krv i naravno zove odmah policiju koja dolazi i vide da je stvarno mladić gol, da ima na nogama 2 različite tenisice. Jedna je Adidas, a druga je Hey Dude, to je neki brand, ja nisam nikad čula, možda mladi jesu. Nisam ni ja. Navodno mladi. Mm-hmm. Nemoj ti meni, možda mladi jesu, mi smo isto mlade, nemoj sad ti meni. Okay. Navodno Noah nije mogao naći svoju drugu tenisicu, pa se naljutio, znaš, u onom bijesu sad hoćeš izaći van, storm out, a sad nemaš drugu tenisicu i onda je obuo prvu koju je našao, ta je pripadala onom dečku koji je spavao na onom mobitelu. Aha. Za koji ga je majki optužio da je Noah sakrio, to je kasnije potvrdila mama tog spavača. Dakle, on ima samo te 2 različite tenisice, one hlače su mu spale i nađene su pored njegovog tijela, ali ne na tijelu. I zabilježeno je da je on očito bio pješak jer nije bilo vozila, niti dijelova vozila, ostataka vozila oko njegovog tijela, što je odmah nekako sumnjivo jer je zapravo prva pretpostavka svima bila da ga je neko udario autom i pobjegao. Ali ako nema nikakvih dijelova, ništa nije slomljeno oko njega, kako je moguće da nekog zgaziš i ne napraviš nikakvu štetu na svom autu i nema nigdje na njegovom tijelu tipa boje ili naš nečega. I to će kasnije reći jedan od onih 10, jedan brat, jel onaj Dalen, novinarima je rekao da je policija obitelji rekla da ne vjeruju da ga je neko zgazio, da je automobilska nesreća bila. Iako, jel, prvo na to pomisliš. Sad ja sam rekla da je Jack krenuo u isto vrijeme kad je ovaj vozač našao tijelo i kako Jack sad kreće, on nailazi na taj dio ceste i vidi da se nešto događa tu, jel, i stane. I oko 6:05 ujutro zove svog tatu opet i kaže mu da otkazuje, i kaže mu da je Noah mrtav, jel?
da leži pored ceste. Kaže mu šta je našao, na šta je naišao. I na to Caleb zove svog tatu i kaže mu šta je bilo, otkazuje se sve, sve planovi i uzima Caleb ženin auto i sjuri se do tog dijela. I sad navodno inače treba 40 minuta da se stigne do tamo, a on je već u 6:18 bio tamo, a ovaj ga je zvao u 6:05, možeš misliti. Znači, policija je već stigla, oni su osiguravali mjesto zločina i pokrili Noino tijelo plahtom. I tad je Caleb, znači Jackov tata, nazvao Noinog tatu Viktora i rekao mu, mislim, ono što niko ne želi čuti, da ti je sin mrtav. Kasnije će biti priče da je taj tata Caleb bio s njima na zabavi i da zna puno više. Ali on tvrdi da je on bio u gostima te večeri kojih sat vremena vožnje dalje. Da u kući nije bio. Također Noina obitelj će ga kasnije optužiti da je uzeo Noin zub s ceste. Što je on oštro demantirao i rekao da on to nikad ne bi uzeo, nego da je vidio zub i rekao policajcima da im je tu zub i onda su ga oni ocrtali bijelom kredom i slikali. Ali ja ne kužim iskreno što bi on uzeo uopće taj zub, kom treba zub. Caleb je rekao da je on ostao tamo na mjestu, nesreće, zločina, ovisi kako gledaš, dok nisu sve to odradili i onda je otišao do kuće gdje je bila zabava i uzeo je onaj kvad. I on je išao i provjeriti taj kvad, međutim kaže da na njemu nije bilo znakova da on ne radi, da mu se nešto dogodilo, samo je bio prašnjav, ali mislim to je stari kvad i još ako se prevrnuo. Znači kvad je radio, nije to bila nikakva velika nesreća da bi Noji tamo nešto bilo, da se na kvadu nešto dogodilo. U međuvremenu stiže i mama one dvije sestre Jasmine i Stephanie, znači ove što se slikala za Snapchat i ona ga je i tuširala. I ona dolazi do kuće i ona sad, oni su praktički sad rastjerali druge goste kućama i počela je čistiti. Kasnije će i to biti problem jer se na društvenim mrežama debatiralo kako se jako osjetio smrad izbjeljivača. Sad, ti roditelji koji su bili tamo kažu da oni su maknuli limenke piva, kužiš i alkohola i to, međutim oni su došli čistit nakon fešte, nisu oni došli čistit mjesto zločina, jer tu se sad zapravo postavlja pitanje što se njemu točno desilo i sve je sumnjivo. I ona je kasnije, ta mama, napisala na Fejsu, nije bilo tako. Puno je ljudi sjedilo i plakalo i mislim da su neki samo htjeli nešto raditi, uglavnom roditelji, jer nismo znali što da napravimo. Ne da nešto sakrijemo, nego da pomognemo. Nismo znali kako da pomognemo našoj djeci da se nose s tim. Caleb je rekao da je on maknuo svo oružje iz kuće i odnio svojoj kući i onda ih kasnije razdijelio vlasnicima. I sad to se može činiti sumnjivo, ali nigdje ne piše da je Noah upucan. Da, nigdje to nije pisalo. Nema. Postoje i različite mišljenja o tome da li je policija uopće pretražila tu kuću, jer kad sad obitelj kaže da im je policija rekla da nema nikakvog dokaza da se išta dogodilo u toj kući, da je išta tamo, tako da nisu kao mogli dobiti nalog za traženje, za pretres. Jer je on nađen izvan kuće. Mislim, on je nađen pored ceste. I to sad ću ti pokazat, evo ovako. Čekaj, zapravo sam ti htjela i ovu poslati. Mislim da vidiš malo. Mislim da su to sada zadnje slike. Pa poslala si mi 2 slike. Da. Znači, poslala sam ti mjesto pronalaska tijela. Jesi, poslala si mi mjesto pronalaska tijela. Evo sad ću ja opisat. Pa tu je kraj, znači, gdje je kuća, pa naprijed po cesti samo. Kako bi to drugačije rekla? Pa da, ali tu su, vidi se iz zraka i kartu sam ti poslala. Karta je, pa ja u kartu i gledam. Karta, ali vidiš da su tu neka polja, znači to uopće nije grad kao prvo. Tu su polja, nije grad. I to je cesta, autocesta su rekli jer je brza dosta. I mislim kuća je
Očito na 8 i okolo su polja, njive, nešto trava, zeleno. I onda ide ta cesta. Sad viš koliko je to udaljeno. A ova druga slika, mjesto pronalaska isto pored ceste, ali vidiš da tu nema ništa. Nema ništa. To su polja, znači ko neka cestica, random i polja. Da. Tako je. Ej, sad, kad gledaš tako, on je tu pronađen i bilo je tu krvi. Ovaj je rekao da je vidio krvi oko glave, jel? Njegove. I kao, nema nikako, iako on jeste satima prije bio u toj kući, pa meni nije jasno kako nisu mogli dobiti nalog za pretres ili nisu tražili, ne znam. Drugi su pak tvrdili da je njima dopušteno policiji da dođu na taj posjed odmah nakon smrti, da su im pokazali taj kvad i mjesto gdje je on pao, međutim ovi nikad nisu forenzički ništa istražili. Na kraju je taj kvad prodan u travnju. Aha, znači prodali su taj kvad. Da, ali Ines, danas sad je lipanj još uvijek, jel tako, jun. U aprilu su ga prodali i da bi Jack mogao kupiti brod. A ovo se sve dogodilo u septembru, odnosno rujnu. Znači ipak su imali ga, nisu ga prodali odmah u oktobru. Znaš, ovi su ga imali dovoljno vremena da ga istraže ako su mislili da on je upleten. Ne znam. Mislim, sad svakako ga više ko će ga naći. Ne znaju ni što se dogodilo s njegovom odjećom. Znači, njegova obitelj kaže da su si to prijatelji podijelili među sobom za uspomenu. Caleb je kasnije rekao da je to samo glasina, ali nema konkretnog dokaza gdje je točno odjeća kada obitelj tvrdi da kod njih nije. A on na sebi nije imao svoju odjeću, imao je one hlače, ni to ne znam, ni čije je, ni gdje je. Također, Noah je par dana prije smrti kupio novi mobitel i sa sobom je još uvijek imao i stari. Znači imao je i stari i novi mobitel i policija ih je pregledala i vratila obitelji, ali obitelj tvrdi da nikad nisu dobili njegov novčanik i da njegova zadnja plaća nije podignuta. Znači nema novčanika i plaća nije podignuta. Da, ali on je otišao sa te fešte samo u tim hlačama i sa te različite 2 tenisice, jel? Da. E sad, mnogi mještani tamo i dio Noine obitelji misle da je on na zabavi bio pretučen. Sad, da li je namjerno tučen do smrti ili je slučajno nespretno pao pa umro? Ma gle, koliko se popilo na toj fešti. Da, ali znači... To je možda i samo pao, ali teorija je da se njemu tamo nešto desilo, a da su ga prebacili na tu cestu samo, jel? Da ne bi bilo da ima. E sad, znači, ima ljudi koji to misle, kojima su ti njegovi prijatelji sumnjivi, iako oni svi kažu da ga nitko od njih ne bi ubio, jer su ga svi voljeli i svi navodno surađuju s policijom. Policija pak kaže da uopće njegovu smrt ne istražuju kao ubojstvo, ali je moguće da je ubijen slučajno. E sad, Jack, njegov prijatelj, je iznio 2 teorije šta on misli da se dogodilo. On misli da se on naljutio, išao cestom i onda da ga je ili neki kamion zakačio retrovizorom po glavi pa je pao, ili je izbačen iz nekog vozila u pokretu. Aha, znači to su teorije. To su teorije njegovog prijatelja. To policija nije rekla. E sad, na zabavi su, rekla sam, bili neki dečki, oni zovu kao dečki iz Teksasa. I koji su zapravo prijatelji prijatelja, dakle Noah i ekipa ih ne poznaju i sad Jack kaže da se ne može odlučiti da li su to možda napravili ti dečki iz Teksasa ili neki slučajni prolaznik, vozač kamiona, ali po njegovom, što god se je desilo, bilo je slučajno, jer je njemu jednostavno nevjerojatno da bi Noah neko namjerno ubio i još da ne bi zvao pomoć, nego ga ostavio. Pa meni je isto nevjerojatno da našao. Jer kao, ko njemu želi smrt? Uostalom, i za te dečke iz Teksasa kaže da su dobri klinci i da nisu znali Noah i oko čega bi se uopće imali svađat s njim, kad mislim. A opet, s druge strane, pijano blago, rekli smo već nekoliko puta, ne moraš ti imati povoda da se posvađaš, pa posvađali su se jer je optužio nekomu, kužiš, da mu je sakrio mobitel, ovaj htio da ga čušne, znaš. A pijano blago, ma mislim, to sve si rekla ti, znaš, to su te fešte, 4 dana fešta. Mislim, mene sad da 4 dana neko razapne da fešta, mene bi nanosili, me iznijeli 5. dan. I samo vrijeme smrti, razumiješ, to je to. Jer 4 dana, ja se kontam, ajde, dok si... Dobro, oni su
Mladi. Mlađi od mene, ali godine su samo broj, Dodo, nemoj ti sad meni. Izdržala bi ja ta 4 dana, znaš, nemoj ti sad mene podcjenjivati. Na infuziji, ne smo ja na infuziji. Na infuziji, ali Dodo, ja bi tamo bila. Tako da mislim da se tu dosta toga desilo upravo radi alkohola i radi tih stvari. Znaš, i sad je tu teško procijeniti. Mislim, bili smo svi na fešti. Nadam se da svi koji nas slušaju idu na fešte i uživaju. Pa onda, znaš, svašta se desi. Poslije se sam sebi neka čudiš. Da, samo što nismo bili na feštama gdje je neko završio mrtav. Tako je, nismo bili na ne daj Bože nikome. Ne daj Bože nikome, da. Da. Medicinski stručnjaci kažu da teorija o udarcu retrovizora u glavu ne objašnjava sve ozljede, posebno na torzu. I vjeruju da bi u tom slučaju glava puno više stradala i da je vjerojatnije da je pao iz vozila u pokretu, ali kažu da bi onda imao više ozljeda na nogama. I sad je upitno da li je on umro na mjestu gdje je nađen ili je tamo samo bačen. Sad, Jack tvrdi da je umro na mjestu gdje je nađen jer je on bio tamo i kaže da se vidjelo mjesto gdje je glava udarila u cestu i tu su mu bili zubi i smrskana ogrlica. Međutim, niko ne daje nikakve konkretne odgovore. Lokalno stanovništvo gori od glasina, objava na društvenim mrežama, po Facebooku, prepucavanja, optuživanja, upiranja prstom, davanja izjava za medije, mislim, sa svih strana. I ljudi otvoreno optužuju klince sa zabave da su oni sve zakuhali, da su odgovorni i da su im roditelji pomogli sve zataškati. Jer rekla sam, još pogotovo Avery je iz bogate obitelji, jel? Međutim, niko nema dokaze da se to stvarno dogodilo. Sad, Noina teta, Robin Smith, kaže da razumije da su ljudi frustrirani, ali ovo nije jednostavan slučaj, jer sam rekla na zabavi je bilo preko 40 ljudi. Sve te ljude treba ispitati, a neke priče se ne slažu. Ne sjećaju se svi isto, jer su bili pijani. To smo rekli sad već koliko puta. I ta teta kaže da su je smiješni ljudi koji spominju da su ovi roditelji potplatili detektive, jer je na ovom slučaju radilo 15 istražitelja iz različitih agencija. Mislim, ko će potplatiti 15 ljudi? Nije to jedan istražitelj, pa ili dva, kužiš, nego 15 ljudi i različite agencije i onda ti podrazumijevaš da je svih 15 ovih detektiva potkupljivo. Neki ljudi nisu potkupljivi. Uglavnom, tek ti 13. svibnja, odnosno maja ove godine, znači Ines prošli mjesec. 2024. godine. 2024. da. Izlazi izvješće s obdukcije u javnost i tu piše ovako: Noah je umro od više udaraca u glavu, ali je način smrti neodređen. Dakle, nije napisano ni da je ubojstvo, ni da je nesreća. Mislim, samo ubojstvo. Više udaraca u glavu? Da. Ali sad pazi, odakle, ne znam, trebala bi mi još 2 sata da ti kažem šta je sve imao. Piše ovako: 10 slomljenih rebara, unutarnje krvarenje, ozljede mozga i organa, frakture na lubanji, vratu i kralježnici, ogrebotine i porezotine po cijelom tijelu. Na lubanji je bila jedna veća fraktura i 2 manje, dakle glava mu je bila razbijena. Oko 20 ml krvi se skupilo u glavi kao rezultat krvarenja mozga. Oba plućna krila su bila probijena i imao je ozljede srca, slezene i želuca i krvario je unutra jer je pronađeno 1550 ml krvi. Koža s lijeve strane skalpa je oderana do kosti i taj komad kože s kosom je pronađen nasred autoceste. To mi je baš gadno. Slomljeni su mu i gornji i donji zubi, neki su pronađeni u ustima, a neki razbacani svuda uokolo. Krvario je iz ušiju i imao je porezotinu na donjoj usni i jeziku. Kralješci su mu bili različito napuknuti i to je izgledalo kao kad se čovjek objesi, tako mu je vrat bio slomljen. To su rekli stručnjaci, da tako se slomi. Na gornjem dijelu leđa, na lijevoj strani tijela i na oba guza je imao oderotine. Ne znam što mu nije bilo razbijeno, ali mi se čini da su noge nekako najmanje pretrpjele. Da je većina ozljeda na gornjem dijelu tijela i naravno na glavi. Sad, imao je alkohola u krvi naravno, ali nije imao droge. Tako, jer i to se spominjalo da nije možda bio nadrogiran. Ne, nije imao. Sad, nađeno je malo krvi dalje od tijela i to kažu da je jedina krv koja je pronađena. Iako sam rekla na početku je onaj vozač rekao da mu je glava bila u lokvi krvi. Sad ne razumijem je li to kao jedina krv koja je pronađena dalje od tijela, ali mislim da se radi o kapljici 2. Ništa više od toga. Sad, njegova smrt je označena kao sumnjiva.
ali rekla sam, nisu stavili da je ubojstvo. Niko ne izlazi s ničim u javnost, vjerojatno jer je ovo još uvijek aktivna istraga, iako će evo, uskoro biti, za par mjeseci, godina dana će biti od smrti. To se početkom septembra dogodilo, evo sad će jul. Jedan doktor kaže da ove ozljede odgovaraju samo u slučaju da ga je više napadača napadalo i tuklo bjesomučno po glavi i gornjem dijelu tijela. Dakle, nikakva nesreća s vozilom. To je njegovo mišljenje. Znači, obitelj misli da ti prijatelji sa zabave znaju više i mole ih da kažu što znaju. Noa im jako fali, naravno za njegov 20. rođendan su mu odnijeli cvijeće na mjesto gdje je pronađen umjesto da profeštaju s njim. Mislim, nikad nije doživio 20. rođendan. Njegova baka Debora moli prijatelje da kažu što se točno dogodilo te večeri. Kaže da joj je jako žao što su mu svi izgleda zabili nož u leđa. I da su izgubili divnog mladića zato što su donijeli neke grozne odluke i da im sad samo treba pravda, da je to jedino što mogu dobiti jer njega vratiti ne mogu, da su čuli toliko različitih priča, ali da još nisu čuli istinu, cijelu istinu i da to zaslužuju. I tu ti zasad priča stoji, znači niko nije optužen za ništa, ne znamo ni da li ima elemenata, mislim, kako da kažem, ne znamo da li ima elemenata krivičnog djela ili ubojstva kad je neko mrtav. I to prebijeni, baš onako, mislim, evo, pročitala sam, to sam ja još skratila, imaš 1-2 strane toga u ovim izvorima, što, mislim, samo na engleskom, jel? Ali nema inače šta mu se nije desilo. Sad ja ne znam, ako stručnjaci kažu, odmah su rekli, a i poslije kad su vidjeli tijelo, su rekli da se to nije moglo dogoditi. Ja sam isto pomislila, di je tu slučaj? Bio je sam pijan u ne znam, 3-4 ujutro, ne znam ni kad je točno otišao, jel? Da ga je zakačio kamion, da ga je zakačio neko vozilo, iskreno. A stručnjaci kažu da to nije. Ja sam mislila da iskreno da je to. Mislim, onda je opet zločin, jer je nekoga ubio, nije ni stao, pružio mu pomoć, naš. Ne znam, ovdje sad mi se čini da obitelj i dosta mještana upiru prstom u tu zabavu. E sad, opet, ne znam kako bi to rekla, nije ni ta zabava bezazlena. Mislim, kao prvo u Americi imaš dob do 21 ne smiju piti, a on ima 19. Znači već je tu, ali to je opet njegova odluka bila, nije njega niko tjerao da on pije. Ali to je sigurno doprinjelo ovom svemu i što je on otišao. Ali da li, ja sam toliko o ovom slučaju pročitala i toliko razmišljala i slušala na drugim podcastima i sve, i ja i dalje ne znam. A Dodo moja. Pomozi. Reci. Pa nemam ti što pomoći. Ne znam, ta fešta što se desila, to je malo problem. Ne znamo što se desilo na fešti. Ne znam, ja mislim da oni svi više znaju. Jer ovo što si ti sad rekla, svi smo bili na nekim feštama, ali nismo bili na feštama na kojima neko umro, kužiš, tako da mislim, sigurno neko zna nešto, samo nije progovorio. Progovori sliko. Ali onda njih vjerovatno, pazi, ako je istina ono što je napisalo da je više napadača njega tuklo, onda oni svi šute. Što smo mi 1.000.000 puta rekli da više ljudi ne može čuvati tajno, onda smo imali slučaj Janet Chandler gdje su čuvali valjda 30 godina tajno, a znalo ih je, svi su valjda znali o tome što se njoj desilo. Isto na onoj nazovi zabavi, jel se sjećaš tog slučaja? Ne sjećaš. Ne sjećam se ja tog slučaja, znaš da ja imam puno. Dobro, ja u svoju obranu samo da kažem, ja sam poslušala 210 slučajeva, znaš da ja s pamćenjem malo problema i sad, nemoj me... Ali u toj su isto onu curu, namamili su je, sad ja spojlam za one koji idu unazad, ali nemojte slušati. Namamili su je na onu feštu pa su je tamo silovali, mučili, ubili i bacili njezino tijelo i onda svi su znali koji su bili na toj fešti, jel? Znači, moguće je da oni svi nešto znaju, a s druge strane, recimo, onda mi je ona slika najsumnjivija, ona malica što se slikala, jel Jasmine ili ko, nasmijana i kao dolje piše Noa is missing. Ali ako znaš da se desilo nešto takvo, onda nećeš objaviti takvu sliku.
Baš zato što ćeš kasnije, da će biti svima kao, vidi, ova se smije, što je on nestao. Po toj slici bi ja prije zaključila da ona nije imala pojma što se dogodilo jer ne bi objavila. Nego je bilo njima kao smiješno, a Noa je nestao opet, jer to uvijek radi. Meni to recimo nije dokaz da se nešto desilo i da je to njima smiješno i da oni to sad objavljuju. Ne, pa onda to ne bi objavili jer bi znali mi smo ga ubili, kužiš, neće se pojaviti. Dodo moja. Ne znam, namuči me ovaj slučaj, ne znam... Namuči i mene ovaj slučaj, da. Ako bude šta, ako dođe do ako nekog optuže, jer tu su, najčešće su prozivali tog zapravo tatu Caleba koji odmah se našao tamo na licu mjesta i on je sve, mislim, on je ukazivao gdje su zubi na cesti i to. Mislim, to je isto, ne znam, moraš biti posebna osoba da budeš tamo. Ja recimo ne bih htjela biti tamo, ne bih voljela. Došla bi po svoje dijete, ja im, makni se, nek ljudi rade svoj posao, ne bi to voljela ni vidjeti, recimo. Neki nisu takvi, očito. Ali baš se u njega upiralo prstom, što bi značilo onda da misle da je možda Jack imao nešto s tim. I njegov tata Caleb, da su zataškali svašta, jel? A ja ne znam gdje su tu ikakvi dokazi da se to dogodilo. Opet, mi sigurno nemamo sve, policija ima i kažemo ovo je još aktivna istraga i ne izlaze oni sada sa svim detaljima u javnost, oni neće dok ne dođe do suđenja, ali pitanje je da li će doći do suđenja kad nije ovo označeno kao ubojstvo. Pa dobro, ako bude nekog update-a, onda da mi to snimimo. Pa morat ćemo, jer ja vidim da tebi već dosta pričamo, skoro 50 minuta, a opet Pričamo skoro 50 minuta, nemamo kraj. Da, nemamo kraj. Naravno da nemamo kraj, jer svaki slučaj koji ti odabereš, taj slučaj nema kraj. Nema. Moram samo reći, ako vam nije dosta ova epizoda, jel nađite nas na Patreonu, u petak epizoda koja će ići na Patreonu ima kraj. Evo, Ines, ova znači, Ines u petak ćemo imati kraj. Ta ima, ali ova danas ne, ova nema. Nema. Nažalost. Dobro. Šteta mladosti, evo samo ću toliko reći, šteta mladosti, baš je bio krasan dečko i lijep, vidjet ćete po slikama i kako može iz tako jedne vesele, zabave i izaći ovako nešto na kraju grozno. I sad, tu se isto vraćam, ako niko sa zabave nije kriv, ako stvarno nisu ništa imali, ako je ovo bilo, ne znam, nešto drugo, jadni i oni koji su upleteni i koje će do kraja života neko sumnjičiti iz njihovog grada, iz njihove zajednice, jel? A oni ni krivi ni dužni. Isto mladost, jel? I opet se vraćamo, cijeli ovaj slučaj se može opisati kao pijano blago i nažalost je došlo do tragičnog kraja, a ne znamo ni kako, ni što mu se točno dogodilo, ni da li je neko drugi upleten. Mislim, jeste upleten i on umro sam od sebe, nije umro od srca. Ali ne znamo na koji način, da li on te napadače znao, da li je... Evo, ne znam. Ako vi imate kakvu teoriju, molim vas, javite nam se, nađite nas na Instagramu i napišite nam nešto, jer ja se vrtim u krug, evo Ines će već pozeleni. Ja ću pozeleni, Dodo moja, ja ne znam što bi ti reći. Nisam joj zabavna ko Severina, sinoć, ajde. Nisi, ne. Ja bi samo pozdravila svih i hvala još jednom svima koji nas slušaju. Da, hvala i čujemo se ili u petak ili u idući ponedjeljak. Tako, pozdrav! Pozdrav!